Neza. Sema kuri iminsi imeze bite? Tumeze neza uretse kuri coronavirus kuvuza ubu. Shani ukaduherukanye kweli. Hano hepfo hari ahantu hafunguye. Tugende yuko hari agacupa karimo umva. Unkuye kuri do. Kuri do. Unkuye kuri. Kuri tugende. Ndaga yingu. Nani yo narimerutse. Ibintu tuba tugomba gusangira. Nani yo narimerutse. Komana we muri iyi minsi abakiriya barabuze rwose. Akabari kwanje kageze gutya ndagafunze kubera iki gihanya cy'ikirwara koko. Inkweto zancikiyeho nsigaye nambara bodaboda. Mfashije nkabona abakiriya nuko nagushima rwose. Nagushima kuko inzoga zigiye kunsazira mu Bireka. Wemba Rumana. Ko numva uri kwivugisha ufite aho ngaho ufite fanta irimo amajyani n'icyayi gikatishwa icyuma. Boss, kabisa ibyo byose birahari ni kariba ahubwo mwinjire rwose byose birahari. Man hano warashyushye reka twinjire hano. Zizane vuba shaka do. Zana vuba. Ariko se zigezera? Man uyu munsi wankoreye kabisa abakiriya nababonye rwose. Iya kabisa ni mwakire kandi muryoherwe rwose ariko wabanza agasogongeraho. Kanyirigisa mu muhogoto. Kagasubu kararyoshye. Raki wacu Nyanza. Ariko njyewe nta mujya mwera mu kabari katagira umuziki ntibibaho. Ntibibaho rwose ntibibaho. Boss, uravuze ngo ujye unywera mu kabari katagira radio? Umva, hano mafiti kiradiyo. Kiradiyo kinini cyane. Amafaranga muri bumwe. Ni ibihumbi nka magana uramutse uyikunze. Ikiradiyo kizane turebe. Nkuko bangutse utararambirwa akabono kada. Umva, mureke mutanyicira radio. Ubu radio yanje ko muyireba gutya. Iyi ngiyi ni automatic. Uzi ukuntu bigenda kugira ngo yake. Durukanda hangaha. Bitara bigahita byaka. Wabibonye? Iyi ngiyi rero muri miliyoni 10 kugira ngo nyibahe niba mwayikunze. Sasa yukanza hangaha antene itizamu. Wabibonye? Iyi ni original. Kugira ngo ushyiremo cassette ubundi ubyine. Uretse uzureba ukanda hangaha. Wabibonye ko ururimi rwa cassette ruhita rusohoka. None ukahita ushyiramo cassette ukahita usubizayo. Kirodinga sasa.